Litial re anakwan. Listolbal utlixnawal sa lisantilhu nokoxkechix tawal ru lixrahom di Dios chirix lixtenamit uchan ru lixtialalil rexloqoninkil. Sa istolbal lisantilhu uchtilbal sa nakak'eretal nakaanjun lihu linaxch'olob ribxjones. Tenaw litial utlitial ta achap'an qere. Tenaw litial utlitial ta achap'an qere. Tenaw litial utlitial ta achap'an ere. Salak ulbal sa liqa kanjela in litial re anakkuan. Kyoko chakchitzolok chirish likamk. Akshkak reital lishbehin rakal litzolokain. Shkatzil rish renak takatauru likamk tento takatauru liyuam. Atin raro kil. Liyuam jonak nashcholob lihu Génesis capítulo 2 versículo 7. Kwash pokselichoch nak nashjunajirib rikin liiq ligna apusimang salir lipoyenam linachoptasik nasutqijo jun ameh chanak naschelihu. Utkaputru likamk. Salikak angela in takacholob lish likamk. Utkaruna shkul likamenak. Atin raro kil anak kwan takahalru li formula hain reliyuam. Habanan renak totsolok nakotawrah naktashlubung kamukak lakwilo bal utotihok. At kajojo kil Dios likuangkat salako haribal ni mobresimbil utsanto bresimbil akaba. Salijonal hain nakachutu kip hebla kolala kahol hun chi tenamitat ka Dios chisolbal li chabil esilalain li saichole hil neka eqeat ka Dios naubal naksaku kwanet yuam. Abanan skebal retal naklikamk elkat ka Dios. Abanan sa kukwan klikayuam chua beresik sa lihot na lain sa litsolok osop te siyep li hunghung kliyogep chikoch beninkil tilak tabar ng katawman tilak tabar yogep chikabingkil o chikoch beninkil sa likahelain nakuk sa kaben sa skabala ko li Jesus ng koti hog ko kang tasyak. Amen. Hokambi ren akotsolok chilul hukamokain akotaw shultikankila kweli esili nasheque lihu Eclesiastes capítulo 12 ut versículo 7 nasheque chehokain naktachal klikutan kaan Poks tatsutq'iqkwi shbanak poks okenakat udla musik ta sutq'iqku chikrikin ni Dios shbanaqaan kikeok akwe hoyoko chichebal Ángel ru anakkuan naqtqasuqesi chirish li fórmula re liyuamej utlihu Eclesiastes capítulo 12 versículo 7 nasholob chiquhain naqnaush klikamk atinraro kil hoschiarin sali versículo 7 la musik ta sutq'iqku chikrikin ni Dios Hortika kwe nakakacholo nakli musik hain mokochanchanta hum musik holish musik li Dios li santil musik inka atin raro kil naknoshik sa lish sheil li atinarin saliratin yobal hebreo nakatauru nakyochi atinak chirish li iqle nakahiq kyochi atinak chirish li iqle na oksaliquh hokanak na ushlikamk li iqain li nakahiq li na oksaliquh nasut irik ni Dios banakhaan kikyokre utli shpoksilichoch li okanaqoki nasut isalichoch shpoksilichoch ko okki utanen ko sut ikwi chanihu arin Eclesiastes 12:7 hokanutan li kamk hana anatinaro kil anak kwancho joko apanak na ushlikamk li iq la nakahiq na ashkanap oksaliquh nasut irik ni Dios shbanakhaan kikyokre utli shpoksilichoch nasut isalichoch Sach li poyenam maakachik ameh maakachik li ameh hain li nakulman nakna ushklikamk Horak naschekelihu Eclesiastes 12:7 ninka ushlanak inka ahwal chaach tauparu li esilain parnachal li chaach kilal haanak inka na oksimang chius li sheili atin musik arin salihu Eclesiastes 12:7 kwangsut nakakhrach cholobanki nakli musik ain na atinak na ek na ilok na ekan ut na shikrik ini Dios. Aran na ushklisachk abanan li sheili atin hebreo ma hunkwana goshkeshta ubalru na kaanak ulmank rikini musika inika li musika inancha li iq shkanap ok ut nasuk irik ini Dios manakana echareli iq. Aran ushlikam katinraro kil. Angel runak takapaskin hebli shekam matyokeps chalbal sayil hunchina usil tu amerchik lechishkat li Dios. Homanak kwan kep salish balba utyo kep chirek ankil shraila lish tokhbal rish lish maker. Karon nas chelik santil hu chirishain. Li santil hu
Mahungkwana x'olob li esilain nakokaan rah na ushmank. Chirish li kamk. Salihona nakshkam akaank rah nikauk. Shishkulbali shekam. Inka atin rarokil. Shba naklisantil hu nax'olob chiku nak ebli shekam mak achik nenke shnaw. Jonak naxcheqeli hu Eclesiastes capítulo 9 versículos 5 ut 6. Naxcheqe chihokain. Licho kep nenke shnaw nakte kamk. A ut likame nakheb. Mak a nenke shnaw. Ut mak a nenke roibeni. Moko patsjelep tachik. Li versículo 6 naxche. Inka chik nenke raok. Shimoko shik nenke ilok. Inka chik nenke kakalink. Shimoko nenke okeng chik rik inlina. Ushmank arin saruchichoch. Akshrakek chishunil haan chanak naxche hu Eclesiastes capítulo 9 versículo 5 ut 6. Hokaan. Kwa biyom li esil ngasche anakwan jokep chikas chalbal sail judelik chu chishkat li Dios. Jokep chikan chilokoning salichosha. Balak. Tikti. Shbana karin cholchoru naknasche. Inka chik nenke raok. Inka chik nenke patsok chikish. Inka chik nenke oken chikish. Inka chik nenkweshra. Shimoko shik nenke ilok. Tinchal ka choybal nak tingkamk. Ma barnachal. Inka chik shik nenke ilok. Inka chik nenke kakalinchan. Cholchoru li hun rakalain natin rarokil. Udnashahkeli hu Segunda de Reyes capítulo 22 ut versículo 20. Nak maka chik nenke eril. Moko jokep ta chik chi ulanink. Nascheh chihokain. Tatkah. Tatsutkiq rik ineb la she tonil chukwa. Utat mukep sa tuktukilal. Sa la muklepal. Inka ta kwil chishunil. Linim la railal. Tintaklachak sa shpeli nahehain. Keretal. Inka chik ta kwil. Maka chik nashpanulish kamatin rarokil. Inka chik na ulanink. Shpensh kutenkili po noviembre. Jokep kanin keb lishe kam. Atin rarokil. Maka chik li nakabanu chak sa li muklepal. Rutsu hinkili muklepal. Patsok chak sa shpene. Shkebale brak lishmatan. Haan tiyatak achik nike ril, tiyatak achik nike rakbi, tiyatak achik nike shkul. Maka achik nike ril. Honak naschili hu Segunda de Reyes capítulo 22 versículo 20. Hokanak anjeru nak takatauru nak lishe kam sheshkanap kwank chihunak kwa. Honak naschili hu Salmos capítulo 104 ut versículo 29. Naschieqe chihokain. Kuita mukla kwilopal churueb ashalte shukwakchan. Kuita maksh musiqeb tekamk utetsutqiq kuchik chipoksil chanak naschili salmista. Arupe okenako chakwi. Box. Teshkanap kwank chihunak kwa. Makakepchik. Cholchoru nak na atinak lisan tilhu. Hawanan kwa nigesche likamenak toch nenge ka uslak. Inka atin rarokil. Honak lihu Salmos capítulo 146 utli versículo 4. Cholchoru nak nasche nak inka chik nenge ka uslak. Mokotruk ta chikaan atin rarokil. Napal shakalil lisan tilhuli nas cholo bru nak kinkachik. Li versículo 4 nas cheque chihokain. Te elk shmusik ut choch te sutqiq kwi. Sa akwi likutanaan taraket chishunil lishku bahomebe. Karulin nengeshku aanak kwi li jokep. Hapan liak shekam makachik nengeshku. Shekam chihunak kwa. Sach shkanap kwank mahakachik jokep shinale bankil karurak tabanu salaju amla at doch jokat inka sach chihunak kwahaan. Hokanak cholchoah kwirunak nas cheli salmista ani inkachik ninkelokonin kreli Dios. Lihu Salmo 115 versículo 17 nas cholop chukuli na lebai. Kwansut nakakwa biyom ninkesche anak kwan nika herman. Kwang chikan sa shkatyapali Dios yo chishlokonin kili Dios sa chosha. Alak. Tikti, shbanak lihu Salmos 115, ut di versículo 17 nascheke chihokain. Ma kwa ebli kamenak, nenkesh ni maru li kakwa. A ebli nenke ku ek barkwi maka li ek ank. Chochoru, ma kwa ebli kamenak. Anilin ke lokonin kre li kakwa. Ebli jo kep sa shpena ruchi chochain, ebli shlok lah angeles li kwan kep chiru sa chosha. Habani kamenak, ma haruch te shlok oniru li kakwa. Hokanak atin rarokil lisan tilhu nashchelityal ut nashkut besili tikti. Chirish naklishe kam kwankep chikan sa shkatyapali Dios. Chirish lishkamikep ut jokep chishlo oninkil. Kwanikesche shkam shko o chikan sa lichosha. Inka atin rarokil lisan tilhu inka na atin na chirishaan.
Hoka anak, nak oro nas utlisan tilhu, likutan sa kendikwan karil, nas cheke na kebdishekam, mag achik schnau. Lishka usle baleb, likubank mag achik chiruweb, shbanak. Chandahru, kwang sa lish kebeb likomon, akshekam, utkuitarachtia li tiktia in shbanak tiktia tinrarokil, mahwal sarah bi, nakperilish komon, lishhunkabal hokyaleb lirami web, jokep chichapak, sa lihonan nakshkam, udish musik tohyorach chilok, inka, amag arahbal, haan maga she sa lirati ni Dios, honak kipalak ik, lachtsa, sa lihu Génesis capítulo 3, inka mokoteshkam ta chanakische breblikwink, haan balak legishkots, inka chanchanakishchik li Dios, atinarok li balaka inikische lachtsa, tohshak shoah ki anakwan. Abanan di tiali kisjeli Dios likutan te sakaru li che inteshkam doch shak shoahki. Haban kuinang kakwa pichis hunil li balaka in sa hunak li chute bal kabatin raro kil. Par kuinadya basiman kuish kabat li Dios. Mokore Dios ta. Shbanak lahtsak ay nak. Shabal babay li tial. Shabal babay li karerut siya midzalizantil hu. Ut nashtyuk irik ini balak. Nashtyuk irik ini tikti. Utaran shosh sach chuhunahkwa. Honakish balak ili kana eva. Kiroksi babaylish na lebri Dios ut kishkam shosh kialili balak. Utaran ke sach. Chirish likam ka inhush ni malru balak. Litento shkebal sa naklisantil hu chol choru nak na atinak. Eblishe kamatin raro kil. Maak achik shkangelep, maak achik rilomep, maak achik shpanuomep chirish litoch choke. Honak na shekele kawaho. Salib capítulo 14, ut versículo 21. Cholch oru, shakshoch usli na leba inchuri, chirule kawaho. Nasche, mokonchik, kui tag shlok palmalach, shutan ebli kalal kakahol chanak nasche liho 14:21. Inka achik kanau haan. Yeretal. Kui tekeak sa shutan kalal kakahol kakomon ebli kwankep chakakat, inka achik tak kanau haan kaut. Shbanak shokam. George Oha ininale. Ut jonak nasheli hu Salmos capítulo 6 ut versículo 5. George O. Naklityo jokep. Makachik kilom zasyankep. Nasheli versículo 5 chihokain. Shbanak inkachik. Nankatesh koshla eblishe kamk. Anita ruk chishniman kilalok alsash na heplikamenak. Mahun. Hokanak likau shain linekerah rastye bal naktoh kwanju amer chirish likamk. Ut moko kaachtakwi humpa bal na chokrea inatin raro kiel. Li hum chiste pa li ruchi choch barkwi istyo la hunak likau sheh reli pa bal. Ustanin keroxil isantil hu ustahalan rachiki sheilish pa balep. Chish hunilep li poyenam negerah sikbali ju am chirish likamk. Habanisantil hu chol oru nashkut. Chanru takataw kajuam chirish likamk. Haban mukoha tarik ine li palakain. Hoka natin raro kil tiyoko chinachok sa shrakik li katsolom hain. Lishka brakali tiyoko chishkots palakwe. Tentoh kui takatsil rish. Aruna halak kui ishba nuweme blishe kam. Rikin ishba nuweme litoh tiyoke. Hunkak chikreb li patsok li nakataw shkots palakwe. Shkake chigan retal. Nakeb li nenge kam mak a nenge shnaw. Utebli toch tioke batin raro kil nenke chal sail chishunili tu amehain utohnon koruan nenke ruan chishlo onin Dios. Honak las chekeli hu Isaías capítulo 38 ut versículos 18 ut 19 nas cheke chihokain. Eblishe shesut ik inka nenke shlokon aku atkakwa. Ebli kamenak inka nenke shnimalak ava. Shimoko ebli nenke shiksalish balbachan sa shnahebli kamk, chimoko ebli nige shiksash balba, naklihunta kalarina shesh balba, jochish aba inkil shnahebli shekam, mokotjota chiatinak chirish hunahech parrakwi lochlo hunelikrah jokep chikatk, inka, mokotchirish anta jochi atinak lihunta kalain. Nenketyo onin krikin litiki lalach olcha. Di versículo 19. Lityo li kwangchuam ha anani mankaku, honak nimpanula in anakwan. Litu kwa beh nas solep liralal skahol chirish lishti kilal lach ol. Lishekam lishekweb sa shnaheb lishekam lishekweb honak nas chiarin barkwi yokeb chi ilang chi hunili kamenakem hani gachik nikesh lo onikakwa ani nikel onin krili kakwa e blityo jokeb
Ritoh ko naru nakalokonili kakwa. Utho. Nak anghel ru. Nakanakwan. Nakakots ko nakli esil. Chirish chan ru naklipapal. Linakatake li Cristo Jesus. Linakakabaiki Cristianos. Kautos manak nakatake li chok li Cristo Jesus. Ucharu naklimolam Adventista del séptimo día. Nastil salirati ni Dios. Ud nashkots linimal oy beniom chirish likamk. Apanan, mukoho tashka ush chiribilri. Hopan na atinak lirati ni Dios. Kuinang kakwatauli yuam chirish likamk. Angel rush ke balsa li loklah esilali naschiari. Ushkana bankil rabinkili tikti li balak linigesche sa chishunil sutam li ruchichoch. Jonak nascheli Ju Daniel, capítulo 12, ud versículo 13. Saroso hikep likutan. Rubelach lishkulunik likakwa Jesucristo. Ud salijonan laktol elk likakwa Jesucristo. Atinaro kil kwang shninkal rusach balcholech. Abanan ok ilo chikahunilo. Renak kwang lishninkal rusach balcholech salikatyu amain. Jonak nascheli versículo 13 chihugain. Utlaat. Ayuchi ilang siya nakikikrele kawa Daniel. Toh sa shkutankil la kamik. Aro pa ikishkuli kwa Daniel? Mikatrak bi oslok ru. Renakkwang krakchikan jishkat kli Dios lah Daniel. Hamananik Cholchoro li versículo 13. Utlaat ayuchi ilang toh sa shkutankil la kamik. Cholchoro li hunrakalain natin rarokil. Tatkwaklik chak sa rosohike likutan. Likiechi omay mo kukaktakwirele kwa Daniel. Choke chikahunilo li yoko chishkaurisinkil qib shtawal qib rikin liqakwa Jesucristo. To kwaklik sa rosohikep likutan. Resh kulbala na resh kulbal. Lag kaungkil chan nakichekre liqwa Daniel. Monkonashcheta lirati ni Dios na salihona lang kikam liqwa Daniel utkikoko keken raksalichosha inka. Akchosh lokoninkil li Dios chambirahlihu inka. Tohretal sa rosohikep likutan. Naktachal klikakwa Jesucristo sa liskap shkulunik sa lihonal haan ta ushklikwaklik sa siyangkap li kamenak. Rikishkwang kilali Cristo Jesus. Ekwaklik chichotyo kuchiklishe kam shpabangkil li Cristo Jesus. Ut tekwang kuchiklishu ap. Kahkwi haan lipe atin raro kil. Maga chikunak lipe rerak naktoshik sa lichosha. Renak katawrak lihonelik yu am. Toh sa liskap shkulunik li Cristo Jesus. Jonak nascholop chikuli hu Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Ut toh sali 18. Nimla sa ichola helia na itinraro kil. Shpanak likamk ahun ilank lina usmank. Likamk haanghun wark lina usmank. Li ilank relikamk jasa humutuk uwak itanumer. Shpanakaan magachking gashnaw, magachking gashkaushlah. Siya ilang chikan. Haman sa liskap shkulunik li Cristo Jesus. Te kwakli ko chikchijojo. Ho manakto kwakli ko chikchijojo. Kuyak show ilan. Rubalak li shkulunik li Cristo Jesus. Okbilochi kahunilochi chalbali sa incho lahilay. Hokan. Likam sa shuam lakpaba nel mo kwanta kung honal parkuirak chukwak. Parkuirak nak. Hingarak chiknaw karut bulmang. Cholcho sa lirati ni Dios. Karu nagashkuli siya kam. O karuli. Sa chubal choleh li trash panung kili Dios. Sa lishti belep hungkutan. Abanan angel rush artesinkili kayuam li Cristo Jesus lah echal re li yuam li kwash kwankil sa shbenikam renak lik inirustan li shraum tosh kwaklesik chakuchikchichotyo sa shchankab li kamenak ha ini esili nashkotske li rati ni Dios toh sa liskab shkulunik kohop la chol shnawana keb li kakomon li kas li kitsin li shakweb chi ilank hunkutan ni Dios li shbani sa chbach olek sa shchuameb ute kwakli kuchikchichotyo holi rahom ni Dios sa shkab shkulunik li Cristo Jesus. Hogami, nimman Dios siya kwen akshakela ho na chikoch beninkil sa litzolok hain. Kui shulak chakung, nike kuchiklabok bal rera binkil. Li chabil esilal hain, hunelik sa lapug tesibal atin. Unión Radio 94.7 FM. Rahlal sábado sa kwakip honal, tok sa likukuk honal, reli ekwo. Haman, parkoy ng katauman, renaking katok jal chihokaan, shuluung kamukaklakwi lobal. Kahunahikip sa hulitih, renak sa hunchik lihonal kachutuk kujikip chitsolok chirish li chabil na lebain li nashkotske li rati ni Dios. Ihon ko. At katyoyokil Dios nakabantyo siya kwe sa lihonal hain. Nakshuwa kwa tinarikin lalok lah atin. Siya tus siku, siya cholop siku, siya kuk siku. Karulin gashkul hebli yoke chi ilang sa limuklepal.
hebli ak kamat ka Dios. Habanan, nimpat sa akwe nakchak oho bakep li choli hung li kakumon, li yokep chitsolok sa lihon na laing. Kui kwan li kakumon li kas li kitsin, li yokep chishnum sinkilira ilalat ka Dios. Shpanak siya toch shpanik kam, mare siya kahchikan siya suki sa li shpok sili choch, hunakre bish komon. Kohobe bish chol chishnawba naksalakap kulunik, rikin lakwang kilal, ho lakwa hom, ho lakustan. Takwa klesye ko chikchichotyo, shpanak siya shpab lakwa lal, li Kristo Jesus naktyotyo kep sa lisyu amen. Habanan chuateng anikat ka Dios chishkaw desin kilkibla o li toktyotyo ko, chishpanong kili cha bilal chaku, u chishkulba lakwa lal, ho hunlah kolonel ke, renak truk, tots akong sa linim la sa chuan chole ha hindi taba no sa lagap kulunik. At ka Dios, chuateng anik. Matyo siya kwe, shishkunil li usilalin kak eke, sa shkawala ko lali, Kristo Jesus nakotihok, hokang tasyak. Amen. Uzbi ating narokil, tiyoko chibulak sa ashrakik likak angelain, tingkelabok balak chakulanik liket talil sa lihungkong reb lika redes sociales, narunig ko agulani sa lika pahina relika Facebook tuataw ko Adventistas ekchi, honak naruh ko nagwagulani sa hunreb liket talil sa YouTube tuataw akwi ko Adventistas ekchi. Di Dios chika na kagwing inch, kotso kagwing lakwa miu, a Herbert teni, tok sa hunchik lihonan. Lityal re anakwan. Aran kichashkos elinim la shul sa shpeli ishk. Utko ochis tialbal shmetz eurik ineb di ralalsh kaholi ishk dijo kyalchike kanak. Aneb di neke papanre di shakrap di Dios. Utneke eskula sa shol di sholo paom di Jesus. Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17.